Webare umurebe wa Tayari West TV ndi Ian akankwasa aho mu rurembo rwambarra omwebazi wo gutwatungaho okutayisa omuhwezi wa president ow'omutaano aha nshonga ezokurwanisa enguzi. Twizire ntureba okwetombwitwa ningashi amakuru mingi gakukwatagana na n'okwiba amataka na muno muno agari omu towns ningashi omu ndembo hazagwa amataka na kusinga agarikuba gari public lands ningashi agabingi bakumanya nk'amataka ga government. Amataka ago nigakira kuba nigatwarwa abantu oshanga omuntu yatwara itaka eryo kandi yafuriraho abantu oshanga abantu abo nibabonabona. Mbwenu eshaaha egi nituza kuba nituganiiraho na Madam Rebecca Atwine abaase kuba natushoborora aha nshonga egyo yenyine ahakuba okurwanisa enguzi nikyo kintu ekitukuteekateeka ngu nikiza kuba nikimaraho enshonga egyo. Madamu nituza kutandikira aha nshonga yenyine yanjurira omureebi wa Tayari West. Enshonga y'oburi bw'enguzi omu mataka y'abakare. Nitwenda obanze otuhendere enshonga y'oburi bw'enguzi. Enguzi haha abantu abatakukyengana na enguzi ei tukugambaho yenyine egyo eyakumaraho amataka g'abantu nitwenda ngu obanze ogitangarizeho omureebi wa Tayari West TV. Bitu oburi bw'enguzi abantu bingi mbateekateeka ngu oburi bw'enguzi ekikubanza ngu nibukoma bituga. Waha ekituga ninga baakwa ekituga warya enguzi. Konka enguzi ni mpango wareeba omu act ninga ebiragiro ebikukwata aha nguzi egi bakweta Anti-Corruption Act. Anti-Corruption Act egyo nehenda ebintu ebirikwetwa enguzi kurenga aha ekituga. Ngu wakosa kubi office yawe kibayeta abuse of office. Bakakwasa office ngo oyamba abantu ngo okore titles ngo okwata abashuma wahikayo mu office egyo wakozesa office egyo kubi omwago okukwata abashuma wayamba abashuma egyo ni abuse of office kandi n'oburi bw'enguzi na n'obushumankuzi. Ahubwo no wakozesa kubi obunanzibwa bwakuhereza. Madamu twagenderaho aha nshonga egyo yenyine abantu abo kumuri kubakwata tugira ngu hiine engyeri y'omukubafubira ninga kumukubareeba mwatereeza enshonga ezo biba byahwire aho kugira ngu tihariho kifubiro kyona. Okufubirwa mbafubirwa ahubwo nagambaho eburi bw'enguzi bribery abuse of office na mutakagira kufubirwa kankurugiseho ekindi nga njegyese abareebi ba Tayari West Uganda yona ngu n'obutakora bunaanizibwa bwawe nayo n'enguzi kibayeta neglect of duty under the Anti-Corruption Act ningashi iteeka erikukwata aburi bw'enguzi section 2. So niwe oyine omurimo gw'okugira ngu wafubira abo abakwatibwa omuri bw'enguzi tuwabafubira niwe wenka nooba wakora ki warya enguzi. Madamu tukwigerera okuhendera nk'oku nabamandize okugamba hati obwa hati mwineho measures ki ningashi emitendera ki ey'okukuuma public lands ezi ahakuba nitureeba almost buri muntu naagiclaiminga. Wambuza ekibuuzo twineho ki emitendera ki ey'okukuuma public lands ningashi okurebeka ngu oburi bw'enguzi bwarekeraho omufi y'amataka. Nyenda kubanza kugira ngu titwe twenka government kutaho emitendera. Nyikiriza kwegyesa abantu ngu enshonga y'oburi bw'enguzi n'obushumankuzi n'enshonga ekukwata aburi Munyayuganda weena. Egi government ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni obu yabaire neija 2096 kaine 10-point program kandi kimwe ahari ebyo bikaba biri okurwanisa enguzi n'obushumankuzi to fight corruption and wastage of public resources. Kandi yija yakiteeka president witu Gen. Yoweri Kaguta Museveni yakiteeka omu constitution 1995 article 17(1)(i) ekagira ngu n'obuvunaanizibwa bwa buri Munyayuganda kurwanisa enguzi. It is the duty of every citizen to combat corruption. So n'ababemba bakora amateeka ago bakakireeba ngu okurwanisa enguzi oku tukuza kutwara institution emwe byo ninkwizira amatendera garo tukuza kutwara muntu omwe tukuza kutwara president wenka tukuza kutwara omuhwezi wa president tukuza kutwara
na Ian journalist kandi ashongeje nyenda mbebaze abanyamahurire niyeje mutenda yiwano ugamba okurwanisa enguzi egi government neyeta abantu bwena buri munya Uganda yareba oburwenguzi n'obushumankuze kikubanza hababa nibo bantu abo kureba ntwirukira abo kwamba hababa that is why buri muntu ground buri munya Uganda ni foot soldier wortaroro orutaro kurwanisa enguzi rwebembirwe sabarwanyi witu His Excellency we Kaguta Museveni webare munonga ubwo yaba ari Madame Rebecca ngo kuyabashobora ngo n'umuhwezi wo mutano owa president omushonga egiye kurwanisa enguzi nasigara ndi Ian akankwasa ahabwa tayari West watarugaho.